Está corriendo. No tengo algo con tanta fuerza. Per sprintare esta atleta con tempo oficioso de 9.34, récord da prova. Un forte applauso para Suso, como no, felicitado polo míster Corpus, que acaba de dar un auténtico espectáculo en Ferreirúa, acaba de impoñerse. Qué maravilla ver esta atleta, acaba de batir o récord cun margen de casi 20 segundos a Pedro Nimos Corral, un gran atleta tamén, moi habitual en Ferreirúa, que entra a segunda posición absoluta no prova de 9.300, atleta do Ecobarros de Viveiro, José. Enhorabuena por ese fenomenal segundo posto, atleta Veloso do Caio Ourense, enhoraboa por esa terceira posición. Vicente, atleta local de Santalla, fuerte aplauso para todos eles. Esta cuarta posición. Quinta posición Miguel Fernández Núñez de Lugo, cuarta posición Eloi do 32.54 a Casa Xuventude de Ourense, quinta Miguel, sexto Rubén, atleta de Santalla, atleta local, que tamén acaba de esforzarse diante dos seus veciños. O mítico Pedro Esteve de Monforte, forte aplauso tamén chegando nas primeiras posicións. Diego Fernández Rodríguez, atletas locales que chegan con comportamento buenísimo destos atletas locales nesta media maratón. Atención tamén a Paquiño, Paco López do club o Lucus, que compite con outro club. Paco López, un gran ochocentista, un gran atleta, dos mellores atletas lucenses. E aí chega outro atleta local, David Pérez, atleta de Piñeira, o organizador máis joven de provas deportivas de toda Europa. David Pérez, organizador da carrera de Piñeira. Tamén outros atletas, Iván Armesto, un sprint moi duro hasta o final. Luisa de Bóveda, que gana a súa prova ganadora. Luisa de Bóveda, Morticelos, Aventura de Bóveda, atleta local que tamén se impón na prova da Ferreirúa. Outro mítico, Manuel Antonio Latorre, que entra en meta, o atleta orensano. Outro atleta tamén mítico do deporte galego, Manuel Antonio Latorre, que entra tamén absolutamente extenuado, atleta orensano. Fernando Gómez, Marcos Méndez, atletas locales que chegan un tempo aproximado de 44 minutos. García Expósito, primeira vez que un atleta monfortino se impone na 10ª edición da media maratón de Ferreirúa. Un forte aplauso, 1 hora 15 minutos 20 segundos para Carlos García Expósito, da Gándara de Monforte. Sí, señor, se impuxo nesta prova dura. Carlos Barrera, Comesaña, fenomenal, segunda posición para Carlos, que chega tamén extenuado polo esforzo, pero que fixo unha gran carreira, unha prova e que mantuvo distancia. Luis Alfonso Novo, cuarta posición para él. Luis Alfonso de Boimorto, sí señor, entra sinalando dorsal 2004, que superou a Emilio Martínez, que ocupa a quinta posición. Unha carreira de menos a máis de Juan Carlos, de Santiago Vales, do club Emilio Martínez Santa do Ecobarros de Viveiro, outro club con un gran número de atletas veteranos. Sexta posición para Emilio, un forte aplauso para él, un tempo tamén moi bon, 1 hora 18:48 segundos. Miro Méndez, la Gándara da Miro, un destacado atleta monfortino tamén, que entra en 19ª posición. A ganadora da media maratón, María del Rosario Figueroa, do Club Atletismo Corredoras de Bueu, con tempo moi bon de 1 hora 33:40. Noraboa María del Rosario Figueroa.